आज तेस्रो दिन बल्ल उठ्यो 9 बजे। सो अब चाहिँ हामी यहाँ के अरे चेकआउट गरेर जाँदैछौँ। अब हामी जान्छौँ ब्याङ्कको पतायाबाट। हामी पताया अस्ति आएको। आज हाम्रो थर्ड डेको फर्स्ट आवर हाम्रो ब्रेकफास्ट भइसक्यो। ब्रेकफास्ट चाहिँ हिजो जस्तै हाम्रो यहीँ भयो, के भन्छ यही रिसोर्टमा भयो ब्रेकफास्ट। अनि अब जाने हो कहाँ लग्छ, ब्याङ्कक लग्छ अरे सपिङ गर्नु, त सस्तो पर्छ अरे मलमा। किन्नु पऱ्यो घरकोहरूलाई पनि यता त भाइ तिम्रो जाने होइन टाइगर मसँग? ओए टाइगरमा तिम्रो जाने होइन? टाइगरमा तिम्रो जाने होइन? हो हेर्ने टाइगर हेर्ने उतै काट्नु पो टिकट जाने हो त अनि मैले त काटिसकेँ। के जाने त मेरो त मैले यो 600 खोइ कतिको दुईवटा काटिदिएको मैले त। अनि फोटो खिच्दिने र त्यसमा फोटो आफै दुईजना जानु पर्यो, आफै खिच्ने नि साथीको टाइगरसँगको। अनि उसले उसको डिजिटलबाट कता हाल्छ होला नि होइन? कति रहेछ 390 कि कति 400 रुपियाँ झन्डै पऱ्यो। अनि कुन टाइगरलाई यसो छोइछाइ गर्ने अरे फोटो खिच्ने अरे कोही के हो हेर्न। यतिको काम यति हो कमे बुलत वाटर देखि No water. What is this? इसके पे वाटर Water. के nhìn vô bao rồi. Nhìn vô bao. Tay cha mama, mua cho cha mama. House này này. Vậy hả? Chỉnh cục.幾大隻？呢啲係幾大嘅咧？唔知咧。好型喎！佢擘大個嘴。傾緊偈啊！हामी टाइगर सफारी अघि हानिसक्यौँ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि हामी चाहिँ टाइगर पार्कमा छौँ। के हो Tiger Park. Tiger Park. जाउँ न, यता आउँ न, यताभित्र जाउँ न। टाइगरै बाघै मात्र रहेछ होइन? यहाँ बाघसँग गएर म फोटो खिच्छु। यो चाहिँ पागल भयो क्या हो, यो भोगायो क्या यो टाइगर हो क्या? टाइगर यहाँ चाहिँ एकदम करेन्ट डर लाग्छ मलाई। करेन्ट छ। के तिमी गएको छौ छैनौ? हेरिसकेको? यहाँ चाहिँ ओभर करेन्ट छ। लाई पनि हेरेको सातो जाँदो रहेछ हौ, सातो मेरो त सातै गयो। सातो एक्जिट कता भयो? पुच्छरले ढेङ्गै थियो कि बाघको पनि डर लाग्नु त। मेरो मन त्यस्तो त कहिल्यै सकिँदैन। तर डर पनि अति लाग्ने। कहाँ छ हाम्रो गाडी? अब हामी टाइगर पार्कबाट निस्केर टाइगर पार्क घुमियो। अब ब्याङ्कक अब कहाँ पो लाग्छ अरे? ब्याङ्कक होइन, खाजा खुवाउँछ के गर्छ? खाना खुवाउँछ अनि कहाँ लाग्छ? हेर्दै जाऊँ। लेट्स गो डे 3 इन थाइल्यान्ड।
Traditional Thai massage, yes. Yes, Maxi, wearing Maxi. Traditional Thai massage. All Thailand massage here, massage, Thai massage, all lungi and all massage. Photo. तिम्रो बुटलाइन पठाउँछ एकछिन Doing massage, Luga Maxi, massage, traditional Thai massage. Enjoying or no? Yes, too much. Now after. No enjoying. I will enjoying. Will enjoying. All our batchmates going to enjoy. हाम्रो जी 1 घण्टाको थाई मसाज सक्यो नि त ब्रो म त अर्कै भनेको अर्कै ब्रो भएर मसाज फिनिश 350 बात फिनिश हाम्रो चाहिँ 1 घण्टाको मसाज सक्यो अब हामी खाना प्लान कति बज्यो I don't know. Look. 3 dinner Bangkok going Bangkok today 3 day 3 day. 4 day in Pattaya Pattaya. 4 day की second day हो आज 3rd day. 3rd day in Pattaya 4th day go to Kathmandu. 4th day no Kathmandu Oh my god भोलि नै हो त बोल्ने हो मारीको त Thank you. Now eating. Hungry. Hungry. Much. Hungry or no? Mouse is running in stomach. Mouse. Chiu mouse. Yeah. Mouse running in stomach. Going for lunch. Going lunch. India Gate going for lunch. Yes, lunch. हामी खानासाना खाइसकेर अहिले जाँदैछौँ ब्याङ्कक गोइङ ब्याङ्कक फुड इन द गेट पताया गोइङ ब्याङ्कक Yes? Okay, let's go. Bus running 2 hours minimum 2 घण्टा 3 घण्टा 7 p.m. we reach. 7 p.m. we will reach now 4 7 p.m. we will reach 3 hours in bus 150 kilometer हामी चाहिँ यहाँ ब्याङ्कक आइसक्यौँ हैन त Yes. ब्याङ्कक आइसक्यौँ हामी सपिङ पनि गऱ्यौँ अलिअलि सपिङ गर्छु अलिअलि Now last day in Thailand today. Tomorrow. No. Today last day. Tomorrow we return. Today last night. Tomorrow last day. Yeah. 3rd day yes. Yes. Enjoy. Yeah. We are roaming here and there at night. Now we are going to our room. Let's go. This is Let's go. Princeton Hotel. Yes. Princeton Hotel. Enjoy our friend. Enjoy. Pattaya good or Bangkok? Pattaya very good. Yes, Bangkok too bad. Good. Pattaya very good. Let's go. ग्राउन्ड फ्लोरको खोलियो त जाउँ न ठिकै जाउँ ल 7 मा हैन त सो आवर रूम इज एट 7 कहाँ छ 7 Here 7. ओके लेट्स गो स्लिपर भोलि बिहानै उठेर जानुपर्ने छ केटाहरू फेरि सब मोडल सब हिरो आमामा खै न्यू के त New. ब्याङ्कक सपिङ सो केटाहरूले आज अलिअलि सपिङ गर मेरो चाहिँ मोबाइल डेट भएर मैले ब्लग हाल्न पाइनँ अब भोलि फेरि गर्ने हाम्रो रुम कता हो 700 ल दाइ ल गुड नाइट ल पार्टीहरू गुड नाइट है हाम्रो 701 कहाँ हो पार्टी सो दिस इज ओके लेट्स गो यता 701 710 701 यहाँ होला यो हेर त यहाँ हो यहीँ 701 एटिएम कार्ड इन्सोट ओपन लेट्स गो
Light on. Okay, this is our room. Shopping, already shopping for daughter and all. Daughter and here. के को फोटो छ हाम्रो यहाँ? के पो अरे यसको स्काई डाइभिङ? नो बेलुन लोडिङ Sky diving here photo, a little shopping, yes, and halka halka luga for body and all. Okay. पछि अब यस्तै हो, अब सुत्ने हामी, अब भोलि फेरि भ्लग हाल्ने नै हो, अब चाहिँ सुत्ने, अनि भोलि एकछिन बेङ्गक गएर हामीलाई लग्छ होला हैन नेपाल? सो भोलि चाहिँ अब हामी नेपाल फर्किन्छौँ. सो 3 दिन कि 4 दिनको हाम्रो 3 नाइट 4 डे को हाम्रो थाइल्यान्डको प्याकेज पनि सकिन्छ अनि दुईजना फेरि हराइसक्यौँ होइन, हामी दुईजना फेरि हराइसक्यौँ. हराउने प्रक्रिया जारी नै छ, केटाहरू जाँदा थाहा छैन. प्लेन चल्ने बेला हुन आँट्यो, त्यो पनि हामी हराइसक्यौँ. Nepal. Yeah, Nepal. Shopping today. Big week. Finish shopping finish. Right now back. Everything is finished. Arrived in airport. Walking in plane. Flying to Nepal. Landing. Turning. Staying Nepal where today? Thamel. Okay, today is day in Thamel. Enjoy. We searching there Kumbung. What? Patao Tuk Tuk. Okay, understand. In airport. Okay. Pachadi. Okay. Thamel. Once more. नेपाली कल पठाऊ. Yeah. Now we are going back in airport line. Waiting for airplane in Bangkok International Airport. Flight coming 4-5 having ticket. Plane is coming today. Landing to Nepal. Bye bye Bangkok today. Okay. No problem. Today going to Okay, Nepal. Nepal. Today going to Nepal. Enjoying Thailand? Yeah, Yeah. very enjoy. Very enjoy. Joy Okay. make us enjoy. Joy make us enjoy. Yeah. Okay. Okay, good. Bye bye Bangkok. Come back to Nepal. Coming back Nepal. Let's go. Okay. Carry. Okay. Take it. Enjoy. Coming back Nepal. Let's go. Going to the lodge and taking it. Drinking. Okay, drinking. Let's go. हामी चाहिँ नेपाल आइसक्यौँ एयरपोर्टबाट. ट्याक्क एयरपोर्ट अगाडि आएर यहाँ हामी यसो रमाइलो गर्दैछौँ पार्टीसँग. इन्जोय. त्यो त पार्टी गेटअपमै छ. हेलो. Now eating what? What eating? Eating what? Eating? Gorkha beer. Gorkha beer. Yeah, Thailand Chang beer. Yeah. Okay, यार गोर्खा बियर इन्जोइङ. नेपालमा अब आइसक्यौँ. अब बिस्तारै भ्लग आउँछ. अब यो भ्लग चाहिँ कहिले आइपुग्छ होइन, आउन चाहिँ आउँछ. लेट्स गो. सो अहिले चाहिँ रातिको 12 बजेको छ अनि केटाहरूसँग यसो रहिला हान्दा नै हामी चाहिँ कहाँ जाने कुरा भयो? थमेल. लेट्स गो. आई से लेट्स गो. कहाँ जाने? Thamel. कति डर लाग्यो? Bigre black. No problem. Let's go Thamel. No problem. Give me one t-shirt, please. In Thamel, no katu. You don't have t-shirt. No katu, no chappal. Shopping. What types of shopping? In Thamel, no katu, no chappal. So I am changing and going to Thamel. You can give now. What? I will give you. What? My shopping is give you. No, I don't like that. You want his shopping? No. I shopping too much. Okay, let's go. Let's go to Thamel and vlogging in Thamel. I silent shirt. Open this. Okay. I don't give you. This is new.
Okay, no problem. Each and everything. You should wear shoes. Only shoes. Shoes is no. This type of cut to no cut to this type of cut to. Shoes and pant. This type of cut to is good. Cut to okay, but I go cut to ठीक थियो. Shoes and pant. अहिलेको कटु लाम कि पेन्ट लाम I त go cut to best. Okay, I am wearing summer. I am wearing katu and You should wear shoes anyhow. okay, Susan katu and only entering Tamil. Okay, let's go in the Tamil next vlog. यातला नाम क्या थामिल मैच. And this going too much. Okay, not wear. Okay, let's go next vlog in Tamil. Okay, get up change and going to Tamil. Okay, get up change. Oh friend, Yeah. get up change. Thailand is get up. Thailand get up. Thailand shot. Thailand shot. White t-shirt. Thailand shot. In Pathao, electric car, electric vehicle, Nexon EV. Yes. Nexon है ना यो? Nexon EV going. Let's go to Tamil. Enjoying nightlife. In Thailand t-shirt. Yes, my also Thailand t-shirt. Thailand setup. Thailand setup. setup. Yes. This also Thailand setup. Yes, let's go enjoy. Let's go. Money spending, money running. Let's go. Money is everything. No money, no money. No money. Let's go. Landing in In Tamil. Okay, landing in Tamil, yes? Yeah. Okay, now let's go and see what is there in Tamil in 12. कति बज्यो 12 बज्यो? In a 1 o'clock. Okay, let's see. Tamil going, enjoying and sleeping in another hotel. Enjoying or not? Now sleeping here. Okay, yes. Now sleeping here. Manoj is in toilet. We sleeping here. Tamil night, fully enjoy. Yes or no? भन्न उपर नराम्रो लागिरहेछ पैसा धेरै खर्च भएको छ त्यही पनि इन्जोय नाउ फोयर 4 बजे कति बज्यो 4 बज्यो नाउ स्लिपिङ फुल इन्जोइङ ओके यस गुड नाइट नाउ टुमरो अगेन भ्लगिङ यो थाइल्यान्ड टुर चाहिँ गएकै छैन क्या अब थाइल्यान्ड गएर आएर उहाँको मान्छेहरूसँग बोलेर यस्तै भयो क्या आवाज फेरि Sorry for Nepali viewers. Bye bye. Sayonara. Our Mono's friend also coming out from toilet. You enjoying? No enjoy. Hotel somewhere over booking, somewhere over sitting. Enjoying? Enjoying or not? उता कति हजार, you know? Yes. यता कति हजार? Too much. 5,000 only. 32,000. 22,000 only. यता कति 1000? Only उधर. यता सक्ने अब कति डोन्ट नो केटाहरू बियर पेलिङ ओके गुड नाइट टुडे नाइट फिनिस टुमरो गोइङ होम मोरङ भोलि जान्छु कि पर्सि कि आज कि भोलि नाउ फोयम आज कि भोलि जान्छौँ सो डोन्ट नो लेट्स गो पत्तैया इज महँगो काठमाडौँ थाइल्यान्ड भन्दा महँगो काठमाडौँ ह्याभिङ ओके गुड नाइट See you tomorrow. Please do like, share and subscribe. Okay, bye bye. Going? अब हामी चाहिँ त्यहाँको काठमाडौँ छेउको हामीतिर लाग्यौँ आवर ट्रिप फिनिस यस अब हाम्रो पनि हुन्छ थाहा छैन साथीहरू बनायो थ्याङ्क यू keep like, share and support and subscribe. Okay.